guys. Subuchon. Subuchon. Oh no! Date pag may time. Sa'yo mong ipili, sir? LOL! Sa'yo mong ipili, oy? Isa pa. Oh my God! Wow! Ha? Ang size sa cotton, sir. Small platter. Small na lang. Sa dressing. Alok, kamera yun. Citrus iced tea. Ilang citrus? 195? Ano ito mo? Kan alaga? Ikaw. Sige. Citrus ice tea. Citrus ice tea. Picture? Or Kung- glass? Kung glass, pila man. 80 man. 80 times Kung kanit picture mo. 195. 2 difference. Gamay na dito rin siya. Di ko dito. Kainan. Di mo kagating chili. Oo. Isa lang. Pinang-shake dito. Canary grapes. Buko. Buko shake. Sige, kung na lang ko citrus isa ka bottle. Oh, glass lang, sir. Glass lang. Bottle water isa. Basta ka bottle ko. Okay na lang. Asa ba na, sir? Kanila? Ah. David order yun ako, sir. Usa ka small na lechon, 1 munggo, usa ka vlogger ni rice. And 4 drinks, 1 glass iced tea, and bottle water. Guys. 600. Napiling sa me. 800. Ayun lang. Review ka ni Order. Oh my God! Wow! Kain tayo, guys.
picture mama kaya sa pagpintar. Ito. Patay. Ito yung ano?